Tariki 14 mweri ni wetandatu mwaka ni wa 2023 na nkatho na ncheno ntubakona kanya kangie kwatanira na uninanite yokinene kwithira ne ndio ru kenda mbubu kumenyithia ndeto chietu na njira enda ya haramantu kathomba obeto kwithira ekareka eruare kinyamantu yegi nende budget cha county ara county ya Meru na kinya county atarakanithini ni mwechira chikuruketi ya budget ya kigene ya 2023-2024 nkomeno kuria bechini ya na irethiregeta na ukanwa untu ya yonde nende kethira nkyo kumenyethakia yontu kwerua rinde mbere yara twikirite orito kindeto cha Weru Thaa Imwe. Kaunti ya Thaa na Meru gukurukia budget ya mwaka ya thirikari ya 2023-2024. Ubunge Julius Thaa mukuromba bisa ba NPR kongelo egembe kendo kandana na maitha. Usando ya kigena ya 2023 kwa reru mbunge onde azimio yugete buru batedira nende bakiyo watambaru. Nangabana Kawira kwa kadhuri na mpuru iboba komu kiria michemaniyo kukinya seneta akiwa abubu tembu toma areka kuritira Meru ngwe. Munaetua madhidhi ya Weru ari ni Maureen komena ngetwa PHINEAS IMAANA Nteto cha Weru Thaa Imwe kamberia Thaa icho chongwa tukambirira tingabana akaunti ya Meru kaira mwangaza na ugete ati ni andu ba kinende bagisiasa Meru bakomo bangira michemanio ya ukinyambere Senate kendo tradio tumiri bwa kigena akiaria nende Kawira na menete bone ne Senator Kadhuri Murungia mwekinya na mubunge mpuro abori ara kwa nende Senator Kadhuri nwethirite nende mubangana iria muchemanio ya ukinyambere ya Senate ne arethirite nende akiwa abubute muri iria kwithira akirita ngwe ngabana Kawira neti ni Senate ntuko ya rukendo taririo tumirwa kigina kia 2020-2021 Morgan Mweti kathwambirie chio. Siasa gategateka ngavana wa Meru Kawira mwangaza na Seneta Kadhuri Murungi no cietite na mbere kuthererwa nku. Gavana Kawira ariuga siasa cheiberi iraringa kwa kenda kugitari oritingo gibwawe ende nande no ntoni iraremere bakujana rutwiro rurweru. Nande bakugeria bubu ukarema pakauga tugite mamo maguru tutimombaga 2027 bakageria na kumbike na kalibari ndiraira no undeta Murungu andeta kaira kauga kaikanga yanga choki ikamusa Kameru kanga choke yanto ba niyo ngasundo nde kairi bwana asifiwe tinyo uba ke yakaire na nyamubira bakuanga badithia Murungu ambigirwe ke bakauga murume akaboria nuka gwata kuguruguna kungi mwana ko ai Iboge biba kwa ndabidira mwekuru no ko ya Murungu aganteria ko ya gutebure nyando ni kwa ya kanyuma njo nkaya yante kuigwa andika mwale kangi kaya ka ile kwarura mono kambira kora muguto jo sabko na muria ne ame mambo jamani ya kibiri kona mbaya. Gavana Kawira mwangaza neregeri gukinya mbere ya kamiti ya Senate yegie utumiri bwa kigina ithirikari cha county kenda gucokia biuria igururu utumiri bwa kigina ni thirikari county ya Meru bwa miaka ya ukabere na aru andagumaza mbitete yo Nairobi weta gucokia biuria bia mwaka wa 2020 okwaza weta ucokia biuria bia mbio bia 2020 onire amaria ja kunda nagwa inyako oru antirmenyani era jeka go school lakini mbeti ncokia biu manto nkurukia 50 rojo ndekala ndego rombo magalero nkundo tojo tura nkundo goto kauga kobo utendo mbera nkali ndio gotomira banu gengi na email ndero ntariki 5 Julai wejojo kebiuria bia mwaka jwa 2018 ya mewas. Gavana Kawira mwangaza ariuga ati wezeza ni marinya kwinjiro ni aregani bawe bagi siasa kenda bo mutori kithurano nege 2027 na ndiro jo ntinde no ntariki 5 bete no
nontu baramwire barenda gutikira o mweri jaire ndi Nairobi kenda ntigete machinani nontu baronero tiungi basindika batishinde wandombera menya kengwe ndi maromba kenda mbwa uite njoka ile jere Antonio Lopinjite kume gita ria Kenyatta egita ria Kibaki egita ria Uhuru na ria Moi no menya Antonio ria umambwa wega kundi antore roji. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Ngeno kuna ati akariba nko wiba chamanite no mtoro boro ariero withirete rugita na berwegi municipality ya Ntere waranende Ntere ile kwithire kirita moni nkulani ba mabagite kanira kya nonto bona bange kuwa no mwanka barabethirete nende bakyukairwa myunda kana bayukite myunde mwingi bethira baichoka kyambere yonto bo kwithira bukyambere iria yaranende kinyabonekete kureana na uchalwa kwa kinoti GK ya mukarigiti okuthingatira municipality. Yora uju no kamata kama chini kabu wariaro guchwa municipality enkobu no rutite nambere kuata munki antu mwanya bakirita meriyo aranende bataita bauchamanitye tukweru ari kenda kwareria untubo aja bakiaria bawete otimo chamanio yo batire kwithira yuka wa yuantu bamwe bonde batimenyethetwe bakiwa boni untu mutiene bukethira bwi batungethakia bari bonde mwe baugaga mantu ya jakorwe yorongo bange bakaugaga tukorega mbeca chieja na aru bukuigwa Weru na baigwa igukura mutene yukura turungi mantu ya tara jonde yakididwa batu tuterwa mbere turega municipality tukathugania Taita abakurega milioni 100 cieja kwao tukoria Taita ni atebati kwenda milioni 100 akito tonya ikuna lera rio kali na chairman tuonire kwina jange ja maingi nkurukia milioni 100 na Taita akigwatini onto bobo nibawita nambere na kuwa bota kariba Taita batekuriana na ontobu ende kuri mantu ya mubethirite bakitha wa tika turaga municipality lakini njira ne tumirwe njira transparent era mtu wonde akwera ne ata municipality eja pamamita barabara ala bamenyimbio yongwa na kethira kuiria ga affectwa pamenyora bagatuika compensated nibakongela na kuwa babatire kumenya mianka ya municipality nonto miakene ke yonto bone ndibo kedera bukiringitha kya baingi muno para bakedera nende batogeza kwa ni municipality gatajirwa huko kama chega gatajwa mwisi ona jo gatajwa ndale ne gatajwa alito kaliwa municipality jere in the real sense municipality is setagwa in a certain community kana locality kaitene okau ne bakongela na kuwa ibakuinyelwa wetikiria municipality bakiwa kurebo kinyabatemenyeretu okoni ontobu na kinyabara bakathamwa batekumenya kukuongo ina bakethira baika kwa na kinyamari yao yatekumenyeka disitio mbachiande ko machama ya mereka tuikie ni nyomere tweta tugetukurekana na manto jau itweje tokaridwende goro twerechwe mundaju akazo kwimbi nkona temto yaruma ko kinto byaku onto ena kiraoni ontobungi burabonekete nende kumatia ontobuna kona nia kariba batibiritwe ni atungeria barabethirite bakichala wako batongeria bakiaria bauwete omo atungeria baya wekinoti GK yona ni mubiache rumene Ntere yu kinyato arotereru na batekumenya ituminga bana kawira mwangaza edira emuchala kuyukiete kiu utiomba kwendia mware omuntu utemuchiere muntu gwetwa niki ateko nunkanda mwe Taita nunkanda mwe mikombone muntu gwetwa kinoti GK atena ndamwe Taita kinyanu ntunu no amuriatine na imbukaga muntu akenda kureta gintu gikiega amba wiki anjewe na kiremzi wo ibethirite bakimura kiareke kubadilunka no baidania ende kinyawe umire Weru ne kenda bomba kumenya nkuruki ukoni municipality kwa itu kwenda otoma representative wetu atwira atiri kama kasi arebere Taita kenda atwikaga atwisitha irageta na njire nyuma ndi otuma mbere yantu kwa uo twikiri report yuki makasi
nethe makasi na twendete no tutu amuringira nuje jaoni ndaruja ndo makasi na nciere mwana ogwita niki na ndamwebera mbuga nwiji ko wethe na mwito ne jo tugota itari neja tuthuranie atukarithia ndia tutetherie kenda mantu ja tukwaria tuigikanua na tuigikanua kwa gavana na tutu tina thina ya municipal ego tumira the wrong procedure abakirikia bawite bo batina thina kinyere ku ke municipality ende thina yoera nene ninjerere kwithira itumairwa kiri untubo tutina thina municipal potugeta kuga ngata itera othurene kenderwa amantu jai ja municipal tukwenda gwitithirwa na njirere ageri kenda ntindiriera yeto na ntindiriera nge yeto no ntunyani ka ntindiri akeja ko kuragwa ni antu barabara na ume poriende atwachiarire antu ante kwenda otindo bo kiogora uju no kamata machini akire mantu nende ya budget ya mwaka ya 2023-2024 ni ati minister wa kigeni ndani ya county ya Thaa Nithi Lawrence Weru anathomete budget ya mwaka yono ndio thirikari irane ya bilioni 6 Imwe ithatu bichara na mautungatani ndi ikigairwa wa bilioni 3 mwanja kenda mirandi ya witi na mbere ithire kiamukaira bilioni 2 inyana rwanyiro rimi rwithira kiamukaira milioni 746 Samuel Gaishima na kulikithia bajeti irethometwe karoni kia MCA ba kaunti ya Thaa Nithi minister wa kigina Lawrence Weru ni amugana wa chiringi bilioni 6 na milioni 130 gatagati kambia ino chiringi bilioni 3 milioni 790 iraige chunche kia 60 na chire kwega na kia bajeti yonthe igatumika kiri michara na kurea mautungata arambia chia mirandi ya uthi na mbere ikaigwa ire bilioni 2 na milioni 340 kira igichunche kia 38 kwega na kia bajeti yenu. This comprises Kenya shillings 4.37 billion from the equitable share allocation and Kenya shillings 1.36 billion in loans and conditional grants from national government and also the own source revenue of Kenya shillings 0.4 billion. Rongi rogima irurupetwa gichunchi kira kinene kia budget yenu. Strengthen primary health care by improving level 2 and level 3 health facilities and enhancing referral services. To keep our promise, I have allocated the health sector Kenya shillings 2.3 billion, comprising recurrent and development expenditure of Kenya shillings 2 billion and Kenya shillings 253.3 million respectively. Rongirwa maire irore miro rarurite chiringi milioni 746 na ngiri 500. Out of the total allocation, the Agriculture Cooperative Development and Livestock and the Veterinary Services Department has been allocated Kenya shillings 702.8 million, while the Fisheries and Ecosystem Development Department has been allocated 43.7 million. Rongirungi rurarukare kiguche kinene kia budget yeno irwa barabara. The roads, infrastructure, public works, urban development sector has been allocated a total of Kenya shillings 719.3 million to be utilized for both recurrent and development expenditures. Wakagita kambere Burundi ni akaunti no mbia ichika igitwa gataria cha waka kiwanda kiragiga kwa ithirikari nene iwatanirite na thirikari akaunti. Industry has been allocated Kenya shillings 588.8 million, comprising of Kenya shillings 60.8 million for recurrent expenditure and Kenya shillings 528 million for development expenditure in the year 2023-2024. The priorities for the development expenditure includes energy resource development and management and the development of the country's industrial park. The industrial park is a flagship project intended to support agricultural value addition, increase farmers' incomes and job creation for our youth. Gikaro kia MCA nakio ikinenkeretwa chiringi milioni 519. Toyota Assembly ni twareceive budget iria tuthiete na mbere na public participation na tuthiete na mbere na kumithikiriria kuma kuri members nikenda tukaomba kwigua tukimiaririria
later nikenda tuona buria tukamithondeka. Nyuma ya kuthomwo kwa bajeti ino endekera gitigere ni MCA Bababa miaririe na bamikurukie kenda yambirie gutumika mwambirioni wa mweri ujite. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Angino kuna tenende atungira ba county ya Thaa Nithi bedrite bakiura kenende aritobarumire kidhomo bunene kenda uchukiria uturone barite yakiri nenkaniri bobasari yaranende wandi mwanya chidrite kyamukaira basari choteteriana iriyo miderwira ya mukirite kigina kya milioni magatanta ile ithandatu atungira baibedrite bagita nambire na kwambe chini batire kongelo nonto bo wingi bwaritwa baraba kubatara utedio bo Martin Mugambi na kulikithia aritwa na nkinya thomi baũrĩtwo wĩkĩrwo ritoke thomo kĩao kenda kũrũtha bwega na kumania na kũrũtha bwega gũkũigua ũtũũro bwao bũkaomba kwĩthĩrwo bũkĩtharara na nkinya kũthonga mankũrũki thĩna tũraine yake nĩ mbeca itejaga ona budget teno tũrĩa tũranenkanire tene lakini rĩrĩa tũranenkanagĩra mbi nĩ mbeca irejire na ikio kuona rĩu ngũkĩ nĩ ciambĩrĩtie kũrutwo hapa na pale na bado ukona mauntu maingi tirĩrĩra thirikari nikanda mauntu matiwega bobo ikoringana na atongoria ba kaunti ya Thaa Nithi kagitaga kunyagia mbacari cia thirikari ya kaunti nu batongoretwe minister wa kithomo kaunti nu Twendoro Thigo Kinaivasha araugite amona gutuika ntongiri 21 iba bapuraite kana baralombete mbacari nwende batirona kanya akinenganagira uirane bo thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi kuongera mbacari ino. The whole county we got around 21,000 applications. Zilikuwa mingi na ile pesa tulikuwa nayo haikuwa mingi tena sana. Kwa hivyo walijaribu juu chini kuangalia wale wanafunzi ambao wana deserve for now. But the commitment of Governor Muthomi Njuki in the spirit of leaving no one behind. Neto kwenda go commit tukaendelea kubotethia, tukaendelea kuona baada tomba kuongera kagena kauka basari kenda tomba gokinyera more needy students. Ndorothe auritia thomi baba gutumira kanya karaba kunenkerwo tethio bwa mbeca na gutumira kanya gakubwega kenda kuthongamia moturo mao. Kienda shule tujikaze. Ona tutathomire na luxury. Twathomire ona thina uguo mwalimu auga. Katuweka sile. Sawa. Kwa hivyo tutie bidii vile tumeimba hapa na energy. Hiyo energy iende kwa class pia, sawa? Tusome kwa bidii na mwambie wenzenu pia. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Muthia tongoria bara bangi bakuribia thoni giki bari ogoma MCA Kathumba bara uria ngavana wa kaunti ya Thaa Nithi kuongera mbeca ino kenda ikaomba kwithirwa ikiguna antu baingaingi nkuruki. Ugune nkurombe romba ringi and I will initiate this at the level of the assembly. Kanyamu gaka twaomba ukhalana tukina mena ni naona untu bwa kukunyia. Karatibu gakonga ongerwa nini? Gakonga ongerwa nini? Bautu kuona atakabe batigenja. Bakina tonya ndani muntu utera maana maguru to mwenja utonye uwumwe. Mungu isiga tuliete on the right direction. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi. Nteto chegembe na rebatungiretu ni batungiria bwakari badero gaiti ende kuma nteto chegembe babudete maandamano ya dhere mwanka kiro bichia wandikanire bomunda ntereyo yani ndia bisa urabatiribete Elizabeth Nyambura na DCC notonuri babadikirete kumania na madeta yarakari baba kuwa myunda yoete karine ende bora yedrete kuma yarake barwa chemyunda na batari bedira baina dhere na bahandikidie manto kana madina yarabaina yokune myunde na mudiene yakethira nende yakithia tairwa Dennis Mugendi kato endete kinya
kuuma miena ya thirugaiti ya Baruguru akaribatongeretwe ni MC wa Maua Duncan Kangwana, Josephat Bario wa Thiru, Peter Munene Mutetheri wa Mubunge John Pomwirigi na atongeria bangi batemete nthi temeteme na maguru jao mwanka o business ya miunda guswantaira kuumani na mpangara tano iria baretero miundene yao ni thirikari bae wataitwite witani na uria miunda iri mathina beso ja baretera rumena na ndoa bakathiriti thiri ngerekano imwe nayo ni ukethirwa taitone wandikiri eka kithumba kana pointing kai na weja mundene uma teuburi na kairi ukethirwa kinya witetithitwe kana warukitwe mundene yo mukari ungi angwiritwe mbere imuntura wongeli munda akwa yoti yakwa kwi very rare kana witha gomi muno muntu ethira ongeli na areana na intobire theti atia ongeli na babu bure antu ba mana mbere ndu ande bure antu ba mana ondo teibu orwete kana rumonge kana wambo ngeli ande mere ariko au isipokuwa tu mamora wethera muntu ethira ongeli munda era mamora ume lakini yeye twayaria antu beto wana DCC kuna vile tunasema mrato ondhaga hapo au na mrato ondhaga hapo, lakini kile wanifanya ni kuwa pamoja na wakaleta hii maneno pamoja bila vita yoyote ama furugu na ndebuere ketha ko interview ro anairwa ndani ya maisha imoka na munda wanaiswa asiviwe bibi interview za atia yoro anairwa okay kwenda muntu akorwa setha mko kika no setha munda yoae ni bonto batu na tuwatanete na mheshimiwa Kangwana tukwatana na mheshimiwa Bario tukwa kironda ke kana muibo yoyo mundene no lazima toyokore atukuranire nyamo na maira sawa sawa ndo beto na niseme ya kwamba ile shinda ambayo ilikuja te anto warateta tenae si huyu manda mameleta ishinda kuna demarcation officer ora wareo ni undegreta tenereko anda mape wametuambia watatushughulikia kida tora batashughulikia tuenda kurinya muntu wake watura ina thene miunda yambererie thina iji ya miunda ya thirugaiti Lutero Baruguru nirethiritwe kinyamaria akaribu nene na kuna ndi kuma aja o business ya miunda nibombeti kwikirwa wirigiro bokuga miunda yawe igatungatirwa na thina taiu ikombi kuthashikithira. Heshimiwa wenu wameniambia kila mtu ameandika barua, so tumekubaliana mtapatia viongozi wenu hizo barua ndio wazilete kwa ofisi. So kuanzia kesho ndio tutaanza kuongea na Savea na Dilaso tuone njia yenye tutatengeneza, lakini sasa kila mtu akae mahali ya ako, na nawahakikishia kwamba serikali iko imara kuwasuluhishia shida zenu, si ndio? Hata kama ingekuwa mtu mmoja atungepuzilia mbali. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Na nikumira Nteto unende ya Dennis Mugendi tukona kanya kakunoka ndio kethiro gitakura no ntunchokerete oringi na Nteto ingi. Congrats! I love it. It's the kind of launch that Betty does, but it looks like a mini wedding, to be honest. I feel like it's the age difference. She treats me like somebody who's actually older than her. There's a hole. My jeans just ripped open. Guess there's too much goodness. I invited Robert today for my sisters to meet him. Hi! Wait a minute. I know that beard. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali. Kambuni area ya Meru Dairy ni okugwatwo ageni go murimi kirimonania ja urimi na ndithia sheria jaraja kethro jarekieni nege showground gitoro kiatho kira gitiritwo kuma Njuma na gwiko Jumamosi tariki 17 mweri jojo ikwambiria thaa 1 cia rukiri. Kiatho giketha gikia ntuku ya Jumamosi na irio mugeni wetu heshima Kenya His Excellency William Samoei Ruto tutindanwe na ala showground kwa Nteto cia ng'ombe. Ndeiro ria mbere ndene historia ya Kenya kuona president ejite Meru kwa na arimi ba ng'ombe kuma ria twambiririe union 1967 na kuma ria twambiririe park area 1982 utiro tomba kuona kanya tagaka murimi ija wone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na izire kuma bogeta ukono njira sheke nande shegweka silage yeku kuthondeka ire bya ng'ombe twetumira otea na njira sheke nande na kinya witano omenyeri boto jao ng'ombe icio ndiketha ire ya fiunde ukaredia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya amba ndikenda tomba gwita na mbere bwega. Kiatho Jumamosi tariki 17 mweri jo ukethura na inyama ndagitari bakuma Meru General barabakaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa giteo akethura ri rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto erika na ni Jumamosi tariki 17 mweri jojo na tenjuma jaura kurare ya umbere bwinthe ne bogwati ugeni. No, tuchokene no mantu yegyo budget ndutha ikaitene kanende county ya Meru. County ya Meru nerikite gukurukia budget ya mbere ya thirikari runguronga bana kawira mwangaza ya mwaka ya 2023 Meru kurukite kigina kia bilioni 11 ndu mwabuti mwerekera boburane ndi marando ya thirikari ya kethira ya kiria wa mbunge ya Meru nithirite kinankairwa milioni 995 ni obichi yangabana ithira kia mukaira milioni ya 73 gatanta kendo rirwa nyirogima rwa mukirite milioni 988 gatanta mwanja barabara no bangene bo myako yethira ndi wakirukia mukaira milioni 240 muthuri muri ukikato echo Narua County Assembly ya Meru ni kurukitia budget iria igatumika kimthonyo kia thirikari ndio mwaka wa 2023 na 2024. Will as many of our similar opinions say hi? Hi. Will as many of our contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Na kimbechi hilo chumbite kugawa na ni budget iria kuringithia mwananchi bwega muno kuma area chionde kuma health kuma barabara kigina kira kigite kimbunge ya Meru ni milioni 995 obisi ya gavana milioni 173 rwangirwa kigina mibango na ICT milioni 930 rwangirwa urimi rwike milioni 300 222 rwangirwa ruji na mando jariera milioni 140 rwangirwa kithomo na ubundi milioni 340 rwangirwa ugima milioni 948
Rwangiro miunda ukuraba matau na nguisha mwingi milioni 244. Rwangiro mibango ya mwingi na wathani ruyukia mbecire nyingi nacio ni bilioni 5 milioni 178. Rwangiro barabara ruyukia milioni 831. Biashara utari na iwanda milioni 340. Ayuthi na misetho milioni 236. Na Rwangiro wandikani kana Public Service Board milioni 20. Na nane bajeti yejo ya Meru na mungana jwa bilioni 11. Ara misara na mautunganda ke thirikari ya kaunti ya Meru ikeja kujukia bilioni 7 na milioni 633. Na mirandi ya witi na mbere ni bilioni 3 milioni 375. Ira ni gatantaka 31. Amna bubu MC Katumba ba kaunti ya Meru ibombito talire mirandi mwanya irekethwa iro kuni kwao. Oyakere agriculture twina provision ya live animals iria tu providete milioni 50 na ukateka tuka provide the same for the next 4 years twina 200 million chietete ground